Nongo tumeleta tena kupilawara ya kume mbiri inhlekani Afrika Dzonga inhlekani minisera mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga inshala stage shulko era mngana mutlera bonaru ne na bonaru sukra bukhumera ngwetele ya khota bshika la mara magedimbiri makume mbiri ntsa bukulosala masiku ya muna ntsene kuba yeti kuma hirika Comrades Marathon ya kusuka Durban yikongoma Maritzburg ya satkomba ku kwela lokafiki kwela kafiki kamphensa kumgana lona FM nayo itaba yiri akamalamulele hindlela liya kasi swin'wana leswi nga ko i timhaka ta letiya ta ku bafana va sungula mitlangu ya misava ya khapu ya misava munduku ku ta va ku ri ehenhla ka nhloko 16 wa malembe endzhaku ka loko va tlange swin'we bafana na Mexico ka ntlangu lowu fanaka hi lembe ra magedimbirhi na 10 va tlanga ya FNB Stadium a ku ri siku ra 11 ra n'hweti ya Khotavuxika hi lembe ra magedimbirhi na 10 se va tlanga nakambe munduku ku ri siku ra 11 ra n'hweti ya Khotavuxika lembe ra magedimbirhi makume mbirhi ntsevu hi sale ndzhaku ka hina Mexico hi kolomo ka nhungu wa tiawara ya se swi ta ku ngetleriwe leswaku yin'wana ya mitlangu ku ta voniwa vusiku hi ndlela leyo kambe swi ri tani nhlekani Afrika Dzonga hi la ku bula na mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta ndzawulo ya xikaya hi twa ku va ri yini vona endzhaku ka loko president va vulavurile tanihi komiti leyi langutanaka na timhaka ta ku ndzawulo leyi yi tirhisaka yini a swo vula ku a vele ku tirheni ke na ku loko ku ri ku vele ku tirheni hi ndlela yihi ku seketela komiti liya kusuka kwalano hi bula na nhlangano lowu wa tihosi lava va nge va vilerisiwa hi timhaka leti khumbaka ngoma va ta hi byela kahle va vilerisiwa hi yini ivi endzhaku ka sweswo hi bula na MEC Bascop Makama kwala ka Mugana Lona FM makomandlela wena woxa xandla ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi hafu ku bila wara yan'we hi kongomisa mhaka leyi ka vantshwa ve ri vantshwa mi le ka swidzidziharisi mi le byaleni mi le ka swipyopyi mi le ka timhaka ta swa masangu xana mi yisa yini kwalano na ku a mi hleketi ku swi nga hetelela swi mi vekela ntshikelelo ka vumundzuku bya n'wina ke Afrika wa vulavula nhlekani u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 yimani sweswi hi ndlela leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi lava a hi amukeleni xirho xa huvo yo endla milawu muchaviseki Musa Chavani bula na vona tanihi mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na ndzawulo liya ya xikaya muchaviseki nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lona FM amulasa kalanga lesala va yingiseri hi loko munhu a nga vulavula a ri yexe a vulavula vanhu vo tala va n'wi yingiserile ivi va twa swilo hi ku hambana ku ya hi mbangu lowu va yingiselaka va ri ka wona n'wina tanihi ndzawulo kumbe hi komiti leyi langutanaka na timhaka ta ndzawulo ya xikaya loko president va kha va vulavula na rixaka sonto lowu mi twe yini kalanga swi kahle ku hi kombisa ku leswi president va nga swi vulavula hi leswi a hi bula vulasana na portfolio committee or department ya home affairs na border management authority mi ta tsundzuka kahle kalanga ku initiate ku border management iva i tumbuluxiwa a ku ri mhaka ya vaakatiko na ti-stakeholders leswi va nga bula ku tibodara ta hina ti-porous ku laveka a coordinated structure lexi nga ta pfuna ka ti-73 ports of entry leti nga va ta ti-airport le ka sea na land se hi leswi va nga swi hlamuselaka na sweswi timhaka leti nga kona ta tiko ta ti-undocumented nationals mi ta tsundzuka khalanga ku ri mi ze mi hi vitana hi ta burisana hi swona hi timhaka ta ku phohla ka ku khomiwa ka vanhu na ti-illicit goods a tibodareni se leswi nga buliwa hi president hi leswi komiti na tikomiti tin'wana leti nga la ka security cluster ti endla ku ti nga endla ti-recommendation na ti-implementation leti nga kona mara hleketa ku president priorities leti va nga vulavula hi tona hi ta ti sala ndzhaku na department ya home affairs na border management authority
se loko ku ve swilo leswiwani a swi vulavuriwa hi president tanihi portfolio committee ma swi tiva naswona mi vulavule na ndzawulo ya xikaya ku tsandza kwihi kumbe mi le ka pfhumba ra njhani ra ku vona ku swi lulamisiwa loko ku na pfhumba leri mi nga ka rona ra ku vona ku leswi ku nga mintlhontlho swi lulamisiwa? Ngoba ku xikulukumba Khalanga swilo hinkwaswo loko swi prioritiziwa hi ti-department ku laveka ntsengo ku endla ku leswi swi famba kahle. Mo ni kombisa swinharhu Khalanga mi ta tsundzuka hi nkarhi wa tatana Aaron Motsoaledi komiti ive i kuma mahungu ku la ka department ku na vanhu vo tala lava tirhisanaka na ti-syndicate ku endla ku va ku xavisiwa ti-document vanhu va ti-ID marriage certificate hi kuma ku impela hi swona na ti-permit lava tirhaka atimayinini na ti-visa na leswin'wana swi nga talaka hi kuma ku i ntiyiso leswi vaakatiko na ti-stakeholders na ti-whistleblowers va vulavulaka hi swona hi burisana tatana Motsoaledi va appointa team leyi i fana i assessa ku impela swilo swa humelela ka department. Team leyi a yi rhangeriwa hi tatana former Director General tatana Dr. Louis mi ta swi tsundzuka kahle va ve va endla assessment kusuka kwalaho va fika va appointa multidisciplinary team kwala ka department ku tirhisana na counter corruption unit within the department kusuka kwalaho va vitana SIU and sweswi tin'hweti tinharhu ti nga hundzi ni swi twile ku ri SIU yi humise interim report i ntirho lowu nga endliwa khale le ndzhaku and ve swi bohura ku ri ku na ti-syndicate tirhaka na van'wana kwala ka Home Affairs na le handle ka tiko ku endla ku xavisiwa ti-document ene tolo kumbe tolweni head ya SIU ku ve va huma handle va kombisa ku ri va kume leswi na leswi na leswi. So ntirho lowu wa corruption na leswi president va nga swi vulavula swi ntirho loyi hi mhaka ya oversight ya committee na tikomiti tin'wana ti nga security class a ti swi endla president vo tiyisisa ntirho loyi hi nga recommenda ka swona kambe sweswi va endle emphasis ku swi fanele swi endliwa and long term a swi endli ku tikomiti a ti tirhi. Xa vumbirhi mi ta tsundzuka ku Khalanga mhaka leyi ya ti-redevelopment of ports of entry yi sungule khale and lembe reri mfumo u kote ku announce ku na 6 ports of entry leyi fanele ti redevelopiwa laha matikweni ku katsa le Bombo leyi kulukumba na le Beitbridge. Leswi swi ta endla ku ti-refugee centers leti nga la tikweni la ani ma swi tiva ku vanhu loko va ta hala handle va asylum seekers va hindza atibodareni va pfumelela va processa i nawu va ta hala va ta endla application se ti la tikweni a Tshwane la Pitori na le Durban na le Cape Town na le Eastern Cape ku na yin'wana kwala Mosini. Se leswi president va vulaka swona ku ri ti-refugee centers ti fana ti suka ti ya le tibodareni ku ri loko munhu Khalanga a huma a Malawi kumbe a huma kun'wana ku na timhaka ku etikweni a la ku tsutsuma laha tikweni ra ka hina loko mi fika laha Khalanga laha va va processa kwalaha mi yimela approval ya n'wina ku ri impela mi ta nghena tikweni mi va refugee. Xa vunharhu Khalanga president va vulavurile ku milawu ya migration a yi fambisani fana hi lunghisa ku hi kota ku tiko ri tshamiseka hi 6 administration committee leyi burisana na tatana Aaron Motsoaledi ku ri mhaka leyi ya citizenship leyiwa na immigration na protection of refugees act leti ta hambana a hi ti lunghiseni minister vonana ku mi hina mi vona ku mi swi ku yini hi kota ku swi fambisana na constitution na timhaka leva aka tiko ti raise kambe na ti-international protocol leti mi nga sayina na matiko ma le handle. Sweswi hi vulavulaka a white paper leyi nga initiatiwa hi nkarhi lowuya ive i consultiwa na maakatiko na ti-stakeholders. Sweswi hina hi yimele bill a parliament once cabinet va heta ku hi boha i ta a parliament hi ta yi teka kambe bill ya hi ku a hi seni ka vanhu ya vulavurisana ku ri sweswi hi lava ku cinca milawu leya migration landscape hi kota ku tiyisisa
na contribution na vaakatiko loko swi yi tlhela ndzhaku and leswi swi nkoka ku loko yi ta bili liya hi kota ku tirhisana na vaakatiko hi burisana na vona masiteko ku na vafundhisi van'wana va nga khomiwa kwini ku ri u kuma mapapila citizenship fraudulent and so forth and so on president leswi va nga swi vulavula swi fambisana na ti-discussion leti a hi ti endla na ti-recommendation xo hetelela khalanga border management authority loko yi tumbuluxiwa yi tirhe swinene mi ta swi vona ku ve na ti-interception ku khomiwa vanhu ku khomiwa cigarette drugs leti ti endlaku la tikweni vantshwa va nyikiwa swona se hi kota ku i swi tiva ku va te va ta engetela mali ku va na ti-technology ku engetela masocha not masocha ku engetela ti-border guards immigration officers na le ka labor ku labor inspectors mara nkarhi loyi border management yi nga establish i tirhi ntirho kulukumba ngopfu tolweni swa last week va ku khoma ti-black bart la Bed Bridge kambe swikulukumba va swi na president i corruption leyi fanele yi lwiwa ene hi tlhe hi tala eka munghana leyi khalanta swin'wana ndhaku mi ta vutisa ku laka hi vo mani va endlaka swa bungundwana la ka department of home affairs ene hi borile ku report leyi nga huma hi counter corruption ya kombisa ku i van'wana va ti-official i van'wana va vaakatiko i van'wana va vanhu va le handle va endlaka swilo leswi mara hi tshemba ku president leswi va nga vula swona komiti na tin'wana tikomiti na maphorisa hi ta tshama ka swona hi endla oversight. Ni kombela ku hundza le mavhengeleni muchaviseki ta vuya hi hetisela hi ku lexi a xi vilerisa vayingiseri na tsaka hi ku na n'wina ma wingisela nongonoko lowu van'wani veri president va vulavurile mara leswi va hetaka matimba i ku swi tikomba ngeti a swi na minkarhi ku swi tiveka ku laha sweswi ku ta endleka yini laha sweswi ku ta endleka yini sweswo swa ku tanihi komiti a mi ta tsakela ku ndzawulo ya n'we yi fambisa ku yini ku ndlela ku yi kota ku pfunana na vaaki hi minkarhi loko ri ku yi koho na ku loko ri ka yi kona minkarhi ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku minkarhi yi nga vi kona endzhaku ka leswi kuma advantage la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisero Munghana Lonene FM 21 minute ntsena ku bela ora ya 12 na va ku hetisela na muchaviseki Musa Chavani vatwile va kha va kombisa hi laha president a va kha vulavula koho hi ndlela yaleyo muchaviseki loko ka hetisela ni kombela mi ni hlamulela swivutiso leswiwani swimbirhi hi timinete timbirhi leti hi nga sala na tona hi nkarhi wun'we swa ku tanihi komiti leswi vilerisaka vaaki i minkarhi ku swi ta endleka rini swihi swi ta endleka rini hi ndlela yaleya tanihi komiti mi ta ringanyeta ku ndzawulo ya n'wina yi tirhisa ku yini nako loko mi langutele leswi ndzawulo ya n'we yi nge le ku tirhiseni xiswona na leswi yi nge le ku kombeteni tintewu ha koho ndzawulo leyi mi yi langutaka tanihi oversight committee ma enetiseka hi swoho ke nako loko ri nga mi enetiseki mi vona ongeti hi huma njhani kwalano ho tirhisana na vona ku fana va accounta ka mali yo parlamente yi va nyikaka yona ene ni kombisa ku ti-intervention president va vulavula ku tona ta kha ta humelela tin'wana ni ta kombisa ku president ka swona va ze va vulavula ku law enforcement agencies ku fana ti tirhisana department of transport a Limpopo mi ta swona ku va intercepta timovha tibazi na timovha to tala ti humaka laha handle na ti-taxi i swona leswi fanele ku tirhisiwana na fomo ende swi nkoka ku hi swi twisisa ku na hina vakomiti va parliament na president ti-challenges ti nga kona sweswi ti-undocumented nationals or ti-issues leti nga atikweni va ti twisisa na vo va swi amukereki ku na problem 2 weeks ago or 3 weeks ago tatana Lamula mi swi vonile u ve na retreat na tiministara ta le handle le Mpumalanga xin'wana xa kona ku burisana ku i mhaka leyi ya migration in the region ku matiko ma tirhisana ku yini ene president loko va vulavula va swi tiyisisile ku hayi hi ta rhumela vanhu ehandle va ya va hlamusela message wa mina kambe na vona va swi twisise ku hi na ti-pressures la tikweni so hina tanihi komiti
hi ta tirhisa sweswo no langutisa ku ri ti-measures president va nga ti veka lava border management in a short term and a long term va fana va swinisa ku yini na home affairs kambe xikulukumba i ku laveka mali ku ri koteka ku leswi president va nga swi highlighta ka swona ya last time na sweswi va nga addressa tiko ri ku fanele ku endliwa yini ya swi twisa ku department of home affairs na hina hi ta hlangana kambe hi prioritize swa tolweni a hi hlangana portfolio committee ya transport na cross border agency na BMA hi timhaka leti humelelaka a ti-borderini ta hina na leswi lava ti-syndicate va tirhisanaka na vaakatiko van'wana na some of the officials and mi ta tshemba ku na vanhu vo tala va khomiwaka la tikweni swa twiseka khalanga na n'wina na hina ya swi twisa ku fanele ku va na decisiveness hi timhaka leti humelelaka kambe ku fanele ku va na ntsengo ku engetela ku ri ntirho ku fanele u ya mahlweni a ni ri na n'wina khalanga laha Giyani ye ago ti-problem leti nga kona mi ti vonile na n'wina muvhaka a mi ngo ho kotlana kwalaya ka department of home affairs maswi leswi nga kona laha mi swi vonile ku ntirho u le ku fambeni kambe swin'wana leswi hi nga swi kuma ya kota ku burisana na department of home affairs mara hi tshemba tanihi committee oversight na tikomiti tin'wana leswi nga prioritize i president a hi tirhisaneni hi vaakatiko leswi swi nga kona ha accept ku na ti-challenges hala ka ti-borderini ta hina ene swiboho swi tekiwile ku hi fanele hi tirhisana na minawu fanele yi tiyisisiwa ku leswi nga humeleli swi nga humeleli ku ya mahlweni ela tikweni Samirini ka vaaki hi rile rito leri mi nga mfambi nga ri vulangi ngopfungopfu loko mi kha mi va vona va kha va hala va macha hala va endla yini sweswo leswi swi nga kona i ku ha swi twisiswa and a swi xita na swona ku na concern at undocumented foreigners and xikulukumba ku vanhu va ka hina vanhu vaakatiko a va xenophobic khalanga va raise ti-genuine issues leti president va nga ti-emphasize kambe munhu un'wana na un'wana ku fanele a teka loko a nghena atikweni ku na constitution na milawu yi fanele munhu a fambisa hi yona na hina khalanga loko mo suka laha mi tlolela kwala kusuhani mi nge tshami nkarhi wo leha because mi nga va mi lava ku nghena ku tlula ku undermine constitution ya tiko rin'wana swa boha va ta mi khoma ene se hi tshemba ku problem le inga kona executive ni vula mfumo ku tanihi hambani na vona law enforcement agency stakeholders engagement president priorities va ta kota ku swi twisisa ku u fanele ku tirhisa ku yini leswiya swi ku hi ba vanhu hi endla leswi na leswi swi nga le nawini a hi swona leswi fanele hi swi amukela fanele hi burisana na vanhu and hi tshemba ku mhaka leyi ya undocumented foreign nationals yi le on the top agenda swo hetelela khalanga la ka ti-correctional facilities ta hina ku tele vanhu lava nga humaka handle va nga va khoma va nga ta hala tikweni va undocumented va tala tikweni va khome leswi va vula hi swona ile on ti-drugs na leswi na swin'wana va yiva and committee ya correctional services leyi rhangelaka emanana Ramolobeni va busy na vona ku lava nawu lowu va nga ta burisana na vona ku ri vanhu lava loko va khomiwile hambi a ri legal a tikweni kuma a ri illegal a serve term ya yena in the country of origin i ta teka nkarhinyana ku burisana na vona mara hi hleketa ku collective tanihi ti-security cluster na mhaka leyi nga kona na leswi president va nga swi bola ku va ta rhumela vanhu hi hleketa ku ri in future swi ta tshamiseka na mitweni khetseli swinene muchaviseki hlayisekani ku tiya ku engeta Kensi Khalanga enkom tshama xitulu wa komiti ya leyi langutanaka na timhaka ta ndzawulo ya xikaya ku nga muchaviseki Musa Chavana kha hi bula na vona hi mbulavulo wa president hi ndlela leyi va kha va nyika xifaniso xa laha va nge le ku voni nako ku ndzawulo liya yi hetelela yi tirha ku hiteka hi ndlela yo yeleyo ku na lava va tivitanaka the association
imani ta mi byela ku yona kahle a ni lavi ku yi pfuvapfuva va nga ta kwata va ri the Association of Traditional Leaders ATL lava va yimelaka tihosi to karhi a Limpopo va vilerisiwa hi swo karhi leswi va lavaka ku avelana na hina swo hi nga se amukela MEC Biskop Makamu hi ndlela yaleyo ve ri la layinini ku na Baloyi ku nga mutshama xitulu khalanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ahe sikandlele muhaxi wa ntsiya kumbexani loko mo pfa mi tima xiyanimoya ku hi ta kota ku vuya hi yisa kahle mahlweni hi ku mi nga ni yingiseli ka xiyanimoya ni yingiseleni a fonini kambe hambiswiritani loko na ha lava ku ta tlhelela ka vona a hi sungula ni twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya yi tiyimise ku yini va ha lulamisa timhaka letiya ta xiyanimoya sesililiya nhlabangwani va ta va kha va hi byela ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini le Mexico City laha ku nga ta va kha ku tlanga vafana munduku ni madyambu i hafu ku bile awara ya 4 nimixo sweswiwa se hina hi ri i hafu ku bile awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya ka sesi Lilian Hlavangwana sesi Lili la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona iyo mhaka hi tlheleleni ka tatana Soli Baloyi vona hi mutshama xitulu ka komitiri kumbexani ni ta va ni swi twisisa ku i hosi vona lava ni vulavulaka na vona kumbe association leyi yo va ku endleka yini khalanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene inhlekani muhaxi ni vayingiseri wa Munghana Lonene ku hi nga hoxisi Soli Baloyi i hosi okay Soli Baloyi I hosi va chairperson ya Association of Traditional Leaders Association of Traditional Leaders i yini Association of Traditional Leaders i nhlangano wa tihosi lowu kumekaka wu ri kwala Limpopo mara head office ya wona yi la Giyani se tihosi leti va ti ri nomboro yo hlayanyana ha expecta na ku nomboro ya kona yi tlakuka yi ya ahenhla loko mi ku i nhlangano wa tihosi i tihosi tihi i tihosi leti ti nga kona laha Giyani kumbe la ka mfumo wa xifundza xa hina xa Limpopo leti ti kumekaka ti karhi ti tiveka ni le ka office ya MEC and then tin'wana ta kona a ti kumeki ti karhi ti tiveka hi ndlela yaleyo swilo swa kona a swi hetiseki se hi ri association leyi leswi a hi lava ku kombisa swona i ku hi na swirilo swo tala ngopfu swa vuhosi laha ku vulavuriwaka hi swa ti-tools of trades ku nga ku nyikiwa timovha na ku akeriwa tiofisi i xiphiqo lexikulukumba hi nga hlanganaka na xona tihosi letiwa a ti nyikiwi swoswoleswo kasi lexi hi nga hlangana na xona sweswi i ku hi ve na nhlangano na ofisi ya premier hi ti-6 ta Meyi hi kombisa swirilo swa hina ivi hi tlhela hi ku sweswi ha mi tsundzuxa a mi se hi hlamula leswiya swa ti-provincial task team ene hi ta ku nga ri khale hi ta vuya kwala ka n'wina hi mhaka ya appeal leyi hi nga yi endla ya tingoma swi nga tshamisekangiki kahle laha ku ngo nyikiwa tihosi tin'wana ku ya ba tingoma etindhawini ta tihosi tin'wana iyo mhakankulu yaleyi a ni na nkarhi wo tala Botsoli iyo mhakankulu leyi nga endla ku hi lava ku mi vitana hi ku ha swi tiva ku a Limpopo va tivisa ximfumo timhaka ta ku biwa ka ngoma se la ta twa ku kahlekahle n'wina mi vilerisa hi yini hi mhaka ya ngoma hi vilerisiwa hi ku ri ku na ngoma leyi lavaka ku biwa eka Khashani ngoma leyiwani yi biwa ku ri ku ndhawu leyi ya ka Khashani yi wela aka hosi Tsumeri ku pfumeleriwa ka kona ku pfumeleriwe un'wana va nge i manager Muletsa kwalaha ka Khashani a ngo va hosi a ngo va nchumu kambe hi nga ali ku a nga va a ri hosi kun'wana kwalomo so loko hi karhi hi twa ku i hosi mara ndhawu leyi ku vulavuriwaka hi yona i Masalal 722 LT farm yin'wana yi nga 23 kilometers kusuka ka Khashani se swi hi hlamarisa ku i banjani ngoma ematshan'wini yo aya bapurasini ra ka vona kwale ku nga 23 kilometers ku tlula nambu lowuya mi khuphuka va ri tavi mi famba ene na vosi swa tivula a ti teli nambu swa hi vilerisa leswaku swi pasisiwa njhani sweswo okay kasi yin'wanyana hi le ka Mixiyani nakona ku wela ka hosi Dzumeri
nakona mshiyani u pfumeleriwe ku ba ngoma ku ri ku i ndhuna ya hosi Dzumeri swi ta njhani sweswo and hosi Dzumeri a va swi tivi kasi ya biwa ngoma hosi Dzumeri va nga swi tivi na hosi ya tiko rero yi nga swi tivi na aka Gawula ku biwa ngoma Gawula i ndhuna i wena leswi swi vulaka ku n'wina mi vilerisa hi ku ri ku biweni ngoma ka tindhawu leti ti nga ri ku tana hi ku se mi vulavuri mi nga hlamuseli switori mo vula ku ka sweswiwani ka Gawula mi ri xiphiqo i mhaka ku yini xiphiqo i ku hosi ka khala a va swi tivi na vona okay kun'wana hi kwihi tindhawu teto tinharhu ti nga herisa sweswo ti hi vilerisaka ku humelela yini kasi na hi ku loko a baka ngoma i fane a va hosi a tlhela a va na misava nemetwini khetseli swinene khalanga hlayisekani vutsoli hi ta va kuma MEC ku nga ri khale hi bula na vona mi ta kota ku twa ku va ri yina ni alright hi swona na khensa maxi inkomo i nkulukumba Soli Baloyi mtshama xitulu wa Association of Traditional Leaders hi ndlela yoyoleyo va vilerisiwaku hi ku sweswi va nga swi hlamuserisa xiswona Xitsonga xi tolokiwi ririmi leri ri tiviwaku hi mani na mani yi va nina hi ku tani laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswi ni vulavulaka MEC Biskop Makam va kohola ve ri nguva liya ya ngoma yi fikile se hi la ta twa ku tanihi xifundza va ri ngoma yi yimise ku yini eka lembe leri naswoho va ta hi pfuna na ku hlamula leswi swi vulavuriwaka hi tihosi leti MEC nhlekani hi mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM inhlikani khalanga inhlikani ka vayingiseri va Munghana Lonene na Afrika va vulavula ve ri i palamende ya rixaka mi nge ni kombisa ku namuntlha kusukela nampundzu ni yimisa hi tingoma ntsena ni suke nampundzu ni ri na meeting na lava PICC va ni briefa va ni kombisa ku va tirhise ku yini kusukela ku ta va ku pfuriwe swikombelo swa ku vanhu va ti kombelela ku va lava tingoma swi nga pfuriwa hi September last year swi pfala hi February this year na nga vula ni ku vanhu lava va apply ku va lava tingoma a Limpopo va ringana 957 a ku ri na swikoxo kumbe swikombelo swo ringana 957 kambe 771 hi swona swi nga approviwa swi nga pfumeleriwa ni tshemba ku ni va twini loko ni khinitala tatana Baloyi va hlaya tingoma timbirhi tinharhu ku na leti nga va pfunaka ku hlamula kambe i mhaka leyi hlamuriwaka kahle hi PICC loko va nga khomeki kahle va ya ka premier hi ku ya hi nawu lowu hi nga na wona va vula i Customary Initiation Act CIA kambe mi ni kombisa ka Sekhukhune hi ku nga na ti ngoma to hlaya leti ringana ku 294 a Mopani ku na 154 a Capricorn ku na 146 a Waterberg ku ta va na 96 kasi a Vhembe ku ta va na 81 hi ringanerini loko ni heta media briefing leyi ni nga va na yona mpundzu ni ve ni attenda workshop ku na workshop leyi khalanga sweswi ni vulavulaka na wena yi le ku yeni mahlweni va hlamusela va ka NPA ku mi swindlisa leswi na leswi va xiphorisa va kona va department ya health va kona va Coxta va kona ve le ku hlamuseleni ka vanhu hinkwavo lava hi nga va nyika ti-permit va kona le holweni ku ni vana na wena hi ndlela leyi va kha va tiva ku i ncini hi yo mhaka ku hlamula leswaku he n'wana i tekiwini hi vadzabi vatswari va nga swi tivi lava namuntlha ni va hlamusela leyi ku a ku na n'wana loyi a nghenaka engomeni a nga ri na concert ya mutswari leswi vulaka swona i ku na n'wana loko a ta exikolweni xa masiku hinkwawo lexi xi tivaka kumbe na wena i ta na khadi ya ra ku velekiwa na mpfumelelo wo suka leyi so na swikolo leswi a hina hi vula sweswo xa vumbirhi lexi a hi khe hi va hlamusela n'wana un'wana na un'wana loyi a nghenaka tingomeni ta hina i fanele a va na medical certificate laha a nga kamberiwa hi munhu loyi a nga thwasela vudokodela kumbe nurse leyi nga thwasela va n'wi kamba va vona ku i ringanerile mara ka vatswari ha vula ku na loko hi swi tiva ku n'wana loyi i na asthma n'wana loyi i na diabetes n'wana loyi i na yini hi fanele ku andla screening hi teka na medication wa yena a famba na wona le ngomeni mi ta tsundzuka khalanga ku mara se mi le ku oneni ngoma ma ona ngoma a ngomela ku nghena khalanga mina na wena hi nga va hi ngomeni ya liya nkarhi walowo leyi a yi fanele indla hi nkarhi wun'wana nkarhi wu nge fani ende hi fanele loko ha yisa mahlweni that cultural heritage hi yisa hi khi hi twisisa ku na tinghozi mina na wena loko ho yisa vana
ivi hi ku mina wena Khalanga va ri vanharhu vambirhi va vuya va nga ha vuyi i nge vulavuli leswi va so ku i onha ngoma loko i twa ni vulavula hi tinambara ta ku na vana va nga hi siya i twa ku ri tinambara mara loko swi ta khumba wena i ta swi twa ku impela n'wana i fambini i nge hi n'wi voni futhi mina hi ku ni tirha swo leswi loko swi humelela ni vhakela mindyangu leyi ni vana va twa ku vava vatswari na mina ni twa ku vava hi yo mhaka hi fanele hi endla ku hi ya mahlweni na tingoma leti kambe hi swi tiva ku ku na leswi swi nga koma masiku lawa hina vana lava khale Khalanga na hina va sweswi na mavito a ni tshembi wa swi tiva ku n'wana ya thyiwa vito a swa ha ri mhaka ngopfu i va a yini ngomeni hi lava ku yisa mahlweni hi kha hi vona ku ha balansa na nkarhi lowu hi hanyaka ka wona tokoto wa mina ka nongonoko lowu MEC wu ni tlhelerisela ka ku lexi hi tala ku va xi rhendevutani ka xona lexi mi nga sungula hi xona xa ku n'wana yisiwa a nga ku ri mpfumelelo na mali mi fika ku hi swa timali ku swi fana kumbe ku endleka yini kwala Khalanga hi nyika Ndabezitha in fact a ni khe ni endla xikombiso le ka workshop ni vone Ndabezitha Nkuri va ri kona no ndla kumbe wu ta ba kwale ka Nkuri mara ku ri MEC mi nga ku ma ni swi tivi na ku wa approve ni swi tivi loko mi languta mhaka ya mali mina na wena Khalanga hi ku hi dini vusa swa endleka hi ku ri lowo swekela wu ta lava mali yo karhi because vanhu va fanele va dya kwale ku na lawa ku kumbe xani ku tisiwa xivonelo a ku tsakisa lowo wa xivonelo ku ri wona leswo se mara hi fanele hi swi nyika nkarhi walowo vana va nga swi lava n'wana a ya laha mara va boheka ku va va ri mintirhweni so va nge he swi koti ku swekela xivonelo ku fana na nkarhi lowu wa mina na wena hikuva vatswari va mhana kona na va ve le ku tirheni mhaka xiyimo lexi hi nga na xona so i nge sindzisi i ku a ku vi xikolokolo xivonelo se va tshama Ndabezitha va vulavula na vaakatiko va vona hi lowa xivonelo hi lowa ku swekiwa kwale ndzeni na sweswo swi ta vula ku na ku i mani munhu kambe masiku lama swi va transparent Khalanga hi swi tiva ku Ndabezitha loko ku ri mali yo so luya a baka ngoma wa traditional surgeon mina we tiva i mayini i ta va a kha swi ta humeka munhu un'wana na un'wana lava leswi se sweswo hi swona swi nga ta informa mali liya hi busy na swona Khalanga ku swi vulavurisa ku maybe loko wu ri wa so a hi ta ku mali ya kho yi va so ko va ku i ku lunghisa xihahampfhuka xi ri moyeni i nge yimi i ku a hi yimenyana hi nga ha bi tingoma ha solva leswi na leswi na leswi swin'wana hi solva hi kha hi famba hi kha hi vona ku hi dyondze yini n'wanxemu i ncini xi antswisa ku lembe rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlikane bodet mavona mhaka ya swilo swa vuhosi se swi ta hi panisisa tinhloko lexi a fanele va xi endla a va tlheriseli matiko ka vini va vona vanhu va ze va lwa hi mhaka ku munhu i hosi i fuma matiko ya 10 a ri yexe ku swi sukela kwini a za kumeka va karhi va fuma matiko ya 10 hinkwenu mi kuma ku a mo va mi karhi mi swi tiva mufumi na mufumiwa a nga tivi nchumu ku swi te njhani yena sweswi va nga n'wi byela ku yena hala ka vona ba yena a va ri ndhuna a va twa nga ku leswi vongo ka vona va tindhuna va twa nga ku se i tihosi so vuhosi hi ku ya hi mehe a swi fanele swi tlhelela ka vini va byona un'wana na un'wana lomu a tshamaka a fuma lomu a tshamaka kona swa ku munhu u ta fuma matiko ya 10 a ri yexe no hi swona swin'wana swi tshamaka swi endla ku na tihansahansa hi ku munhu i landzelerisa matimu ya ka vona a ze a kuma ku vuhosi lebyiwa a byi fambangi hi ndlela byi ze byi ya fumiwa ka munhu loyi a kumekaka a va khomi matiko yo tala inkomu enhlekano wa kahle ka Afrika wa vulavula muhaxi na muhumelerisi muhaxi ni khensa ka nkulukumba Chavani lava a mi ri na vona emoyeni loko va kha va vulavula loko va ni tsakise loko va ku maAfrika-Dzonga a va xenophobic va kota ku vona leswi humelelaka hi tiko ra vona hayi swa khenseka leswiya swa khenseka swinene na matiko laman'wana ma fanele ma swi vona ku impela South Africa a yi xenophobic wo lava swilo swi famba hi nawu hi ku a ni mfumo
ku ti tshika ti dya muhani se hina maAfrika-Dzonga a hi la ku ti tshika ti dya muhani ku vaviseka hina vona va le henhla ka switulu va dya kahle a va na problem inkomu eka ni botpet na cindani kwalano na vayingiseli va Afrika vulavula ku angarhela botpet timhaka ta vuhosi na misava na miganga na matiko swa ta va problem ku ya mahlweni swi pfuki swi lulamile ku government leyi a yi fanele yi nghenelela eka timhakeni ta misava ku vuyiseriwa vanhu misava ya vona back to the rightful owners na ti-benefits leti va fanele va ti kuma swa ri ku yisiwa le henhla ni le hansi na namuntlha a ku za ku kumeka solution tindhawu to tala ta ha ri na problem botpet ka ha ri na vanhu lava akaku ehenhla ka misava ya ku nga ri ki ya ka huso swimanimani vanhu va fayeriwa timhaka ta misava South Africa ta ha ri problem so swi nge lulamisisi swilo leswiya hi ku government yi nga kota swi tekeli ngopfu enhlokweni so ka ha ta va na problem ku ya mahlweni ta timhaka ta misava na miganga na matiko inkomu nhlikani khalanga na vayingiseri va twile MEC va karhi va vulavula va yi veka kawula malembe ya fanele ya landzeleriwa 12 ku ya kwala henhla ko vana va ya va ri tindzumulo sweswi hi nga yi vona va mhani lava va ku va la ta vuyiseriwa timhaka ta ku va tlange switokofela yini va la ku vuyiseriwa swo vuyiseriwa hi ku siku rin'wanyana matshango ya ku vanhu va ta tala hi ku tsaka n'wana nga vuya ngomeni ku ta tala se vanhu va ka va rila a hi landzeleleni malembe 12 ku ya kwala henhla n'wana yi va se a ri kahle ku nkhalanga la ku nghena ka le ngoma ni mu twile MC a vulavula Biskop Makama a ndzi kombela leswaku ku tiyisiwi nawu wu tiya swa ku n'wana i ta ya loko se a yile mutswari a lava swa ku n'wana wa ye a vuya a nga swi tivi a ka lembe leri a hi nga swi lava ku jikajikisana hi mhaka ya ku n'wana yi ye ngomeni siku yini a nga na mali swi n'wana loko a yise hi mutswari loko a nga yisanga hi mutswari a tlherisiwa inkomu nhlikani khalanga na vayingiseri va twile MEC va karhi va vulavula va yi veka kawula malembe ya fanele ya landzeleriwa 12 ku ya kwala henhla ko vana va ya va ri tindzumulo sweswi hi nga yi vona va mhani lava va ku va la ta vuyiseriwa timhaka ta ku va tlange switokofela yini va la ku vuyiseriwa swo vuyiseriwa hi ku siku rin'wanyana matshango ya ku vanhu va ta tala hi ku tsaka n'wana nga vuya ngomeni ku ta tala se vanhu va ka va rila a hi landzeleleni malembe 12 ku ya kwala henhla n'wana yi va se a ri kahle ku nkhalanga la ku nghena ka le ngoma ni mu twile MC a vulavula Biskop Makama a ndzi kombela leswaku ku tiyisiwi nawu wu tiya swa ku n'wana i ta ya loko se a yile mutswari a lava swa ku n'wana wa ye a vuya a nga swi tivi a ka lembe leri a hi nga swi lava ku jikajikisana hi mhaka ya ku n'wana yi ye ngomeni siku yini a nga na mali swi n'wana loko a yise hi mutswari loko a nga yisanga hi mutswari a tlherisiwa inkomu all right hi sweswo mr 08600025 nkarhi ku sukusela sweswi ku fika laha ka hafu ku bila awara ya n'we hi hafu ku bila awara ya n'we ndaka tlhogomaka ta mahungu na ku ta twa hi bulanyana i n'hweti ya vantshwa leyi vantshwa va 1976 malembe ya 50 lama nga hundza va tsundzukiwa hi migingiriko ya vona ya ku lwisana na ku dyondza xibunu Afrikaans hikokwalaho ka loko holobye wa dyondzo ya Bantu a teke xiboho xa ku se ku ta dyondziwa tidyondzo hi Afrikaans ivi va ku hi nge swi koti sweswo n'wina va sweswi mi ta xiximiwa hi yini hi ku dzaha swilo leswiya swa swiphayiphani mi tshamaka mi swi hlengela mi ta xiximiwa hi ku tshama mi ri byaleni minduku leyi hinkwayo mi ta xiximiwa hi timhaka ta swa masangu a hi buleni ya hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu nongona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM kambe sweswi ha twa tihi kumbe tihi leti mi nga na tona endzhaku ka leswi
ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 wa tiawara, naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Na vana va hina va endla milayo leyo protect vanhu a ku na laha ya kona. Lexi nga tlangiwa hi president Tole i politics yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku nangisiwa loophole liyani nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandela 20 minutes ntsena ibeli awara ya 10 mingserelo inhlekani. Prophet Mjani. Buta mina ipfukeli ngwana minjani? Ipfuke. I can't. Nikomela kuba xikalavito na? Inkomo xikalavito. Yeah. Leya ngoma bakungu kamani va tini ku va vulavula leswaku va rin'wana ta ngomeni hi certificate ro yini leswiya. Ngoma a yi pfumeli swo va nga swi vula ngoma yisiwa hi tatana wa wena ngomeni. Naswona swi va nga swula swa ku ri na n'wansati i yisa munhu ngomeni mhaka ya ku ila ku luriwa. N'wanuna a nge pfumela ku yisa n'wana wa mina a ngomeni ku ila ku vuyeriwa. N'wana swi antswa i n'wi ndlela phati yinene ku tsakiwa kaya. Ende n'wana hi swona swa ku ri n'wana i fela ngomeni a ri na malembe yo ringana 12 wa malembe. Leswani a ni pfumeli ngopfu mina hi swona leswo swa ku n'wana va ri ne n'wana i fela yisa ngomeni ku vula ku vula swi tanga n'wana leswi hi mhaka n'wansati. N'wanuna ba n'wana kambe loko mo ku a mi pfumeli mi vula yini a ni mi twisisi mi ala yini kahle mi ala ku mi nge pfumeli kumbe a ni mi twisisi ku mi ala yini? Ni ala ku ri ni nge pfumeli mhana ndyangu a ku yisa n'wana ngomeni ku yila ku yiriwa. Swantswa n'wana hi n'wi ndlela phati yinene swi swa yena swi ta vuya hi phati hayi ku n'wana yisiwa ngomeni a ri ntsongo. Sweswo hi swona kambe ku na lava va nga tsutsuma ma swi tiva ku na van'wana va nga famba. Ni vula vavanuna van'wana va nga hambi vo lo famba hambi vo lo fambisiwa kambe va kola va nga famba a hi swona. Hi ku tsutsumela ngomeni Prophet. Ni vula va nga famba va nga ha tshameku na n'wansati. Ana mpisa kwalani. Se n'wana yaloye a nga yi ngomeni mhaka ku i tshama na mana yena. Yaloye loko ku ri i la ku ya ngomeni ku tshama na mana yena se mali ku ta va na ntlangu ku kulaka mali ku laka switanga sweswiya se ya yi kuma kwini ra balo lo a nga ri kona wa muti masivo ku phela i fele ntlangu wa tika Prophet ntlangu ku laveka mabyala ku laveka swakudya se loko i se n'wana ngomeni mali ya kona ya yi kuma ku wena ba yena a nga ri kona i nga twananga na ba yena ku ri kona lo a yi ngomeni. Ene leswaku ku ri ngoma va vona ngoma Prophet ngoma ya hlupha ngoma i nge yisa n'wana ngomeni va ku n'wana elovini phela ngoma i nge fiki i ku twa ku lumalumo va ku tlhava nhloko ni ngoma i swa ngomeni n'wana a va ri right ende ku na ndzhapi loko za va ku vana va ha ri kona ngomeni swi vula ku ri ne loyi a nga ba ngoma a nga tivi ku ba ngoma. Mwanti supported na mitu ya na khensa Prophet mi nge yi twa van'wana. No nkombo ta mina khenseli swinene ku va mi kote ku va xiphemu xa nongonoko wa hina a khensa swinene. Hi swona Prophet. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ibele awara ya 10 ya amukeleni n'wana mingisero loyi nhleka a ka ha ri na munhu la a ni ku na un'wana na tatwa ku miri yini hi ku i timhaka leti hi nge le ku vulavuleni to hambanahambana kusuka ka ngoma sweswo n'wana mingisero loyi nhleka. Njhani muhaxi? Minjhani mingiseri? Hi pfukile ngo xala n'wini. Hi pfukile a khensa swinene mirini n'we. Ni la ku angula switsongo ni muakatiko wa ka Dzumeri. Na ku angula switsongo hi leswi a swi ta swi vulavula hi MEC. MEC my feeling hi ku va doje ti-issues ta ku tala va doje ku hlamula swivutiso hi ku kongoma.
aka la hi vulavulaka hi kona hi ngo ku approve ku buwa ngoma i jurisdiction ya hosi Dzumeri and ava informiwanga. So leswi va nga swi hlamurisa swona swi invite kumbe ku khola ku vaakatiko va hosi Dzumeri va nga comply ka anything leswi fambelanaka na mafambiselo ya tingoma. Ani ha swi tiva ku loko ku ri na timhaka ta tingoma hi yirisa ku rhasa, hi yirisa ti-radio, hi yirisa yini a ku na lexi nga ta yirisiwa hi ku hina hi tiva ku a hi na ngoma. Se ndhawu liya hi vulavulaka hi yona na loko ku ri ku munhu leswi va nga hlamusela swi tikomba kahle ku va pfumela ku a hi ndhawu ya yena luya a ti vula ku hosi ka sayiti ra rin'wanyana. Se hi ku vula sweswo swi vula ku ngoma liya hi yona hi vuyona va pfumela na swona ku na a yi fanekele yi nga pfumeleriwangi. Bete va ta ya lava vuxokoxoko hina leta lava nga va nyika phumende ku nga va PICC hi ku vo hi nga ta va vitana va ta kota ku hlamusela ku hi fike njhani ka ku va na lava kwetlambetanaka hi timhaka ta vuhosi ivi van'wani va kuma tiphumende sweswo va langute yini. Mara swi hlohlotela madzolonga Khalanga, especially laha ka ku va vulavula at level ya MEC. Swi hlohlotela madzolonga ya ku loko ku sungula ku endliwa migingiriko ya tingoma hala hi kha hi tirhisa mhaka ya ku hina hi ri vana va hina va nga yi tingomeni hi mhaka ku swa conflict na community leyi nga kusuhi na ndhawu yaleyo. So na mitwa kambe ku na lava va ATL ne lava hi nga sungula hi vulavula na vona va vilela ku xiyimo hi lexiwani kambe lexi tlhela ku xi hlupha i ku lexi MEC ko va munhu loyi a nga ka ndzawulo kambe ku na vanhu va teka ku xiboho ku nga va lava hi vulavulaka hi vona va PICC. Se loko hi fika kwala ka PICC problem i mhaka ya ku PICC na yo yi rhangeriwe hi vanhu lava hi ku ya hi mehe va conflicted kumbe va very conflicted hi mhaka ya ku loko mi cheka vanhu lava baku tingoma a va ri kusuhi na loko ku kha ku issuwa ti-certificate issuweriwa munhu loyi ndhawu leyi nga riki ya yena. Na loko mi cheka mi kuma ku un'wana ku fana wa ka Mixani i wa va implicator lava va rhangelaka that particular local traditional house ya la Limpopo. So swi vula ku ti-issues muvangi wa ti-issues i tlhela a fanekele a reporteriwa ti-issues a faneke a ti-solver i referee and the player at the same time. So hi leyi na loko se swi vula ku sweswiwani n'wina a mi ta tsakela ku mina na Ncindana a hi teke xiboho xa ku a hi vitaneni va PICC va ta hlamusela ku tilangisese leti a ti humisa leswi na leswi a ti langusa leswi na leswi ivi va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va nyike lava na lava tilangisese hi ku ku na ku rila loku na loku na lokuya a hi swona. Va vitaneni Butheti va vitaneni i karhi mi swi tshembi kahle ke hi ku ni chuwisa hi ku loko va fanekele va ri that committee yi reporta ka premier se swi vula ku yo yi endla swilo yi ri yoxe loko yi hetini ya submita se herini process yaleyo ni twa nga ku a yi vangi transparent because loko yi ya khumba timhaka ta ku aka Dzumeri ku feke ku buwa ngoma hi munhu un'wanyani a ba ngoma kumbe aka Mixani a swi fanekele ku ri ku ve na sort of a public participation vanhu va informiwa na loyi a rhangelaka nga langutela ndhawu yaleyo ku nga Dzumeri hosi Dzumeri a va tshuneleriwile va vutisiwa ku hi kume application la yi vulavula hi ku yi tshunela le ka n'wina na loko ku ri ku munhu i na xitsandzani lexi a ngo i na title deed ya xona munhu yaloye a fanekele ku ri ku still xitsandzani lexi xi le hansi ka ndhawu ya munhu i fanekele n'wina kumbexani mi twa ni nga ri a ni tivi kumbexani no mi hleketelela mi twa ni nga ri mi nga mi ri na vutivinyana bya kena ni gine ku ri na hoyi ka ku swin'wana ku tshame ku nghena n'winse rin'wana laha a vulavula hi timhaka ta ku hosi Dzumeri va tshame va kayivetiwa byin'wana vukorhokeri ku endleka yini swi tshamisekile switirhi se va tshamisekile hosi Dzumeri switirhi swi tshamiseke hinkwaswo okay hinkwaswo leswi swi nyikiwaka tihosi ku xota yini va na swona sweswi ku xota xiphephani lexiya
xi vitaniwaku i proper recognition ya hosi tanihi senior traditional leader but already sweswo hinkwaswo va na swona and na committee liya va ngo premier a va yi appointini ku lavisa sweswo yi fike makumu hi timhakini letiya hinkwato and yi recommende ku a va nyikiwi swilo swa vo hinkwaswo leswi a va juli a va recogniziwi tanihi senior traditional leader. Okay. Se va ta vekiwa ri I'm na premier. Okay. No, ta va vutisa. Ta va vutisa. Kese swinene buto mina inkomo. Kese swinene. Hey, katika. Ene leyi wa na tiva leyi leswaku matswalo ntokoto wa mina wala ka nongonoko lowu. Leswin'wana hinkwaswo hi nga vulavula swa tipolitiki 99 leswi swi nga mbilwini ya vayingiseri lava ni va haxelaku ne loko ku ve a va luma a va ta ni luma i timhaka ta Vatsonga Machangani i timhaka ta ngoma i timhaka ta vuhosi kumbe na hembe July loko swi sweswo swinharhu iyo mhaka minkarhi yin'wana hi teka xiboho tani xitichi ku swi swa vuhosi hi nga vulavuli ngopfu hi swona i swi swa mindyangu a swi tshami hi mhaka ku na swi tiva ku swi twala swi khumba mimoya ya vanhu ngopfu timhaka ta vuhosi kambe swi ri tani i hafu ku bile awara ya n'we ya ka tlhoko mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ni lava ka 30 wa timinete letiwani hi nga tsala na toho a hi boleni va ka hina tiko ro kala vantshwa a ri na vumunduku tiko ro kala vantshwa a ri na vumunduku vantshwa ve le byaleni swidzidziharisini swipyopyi timhaka ta masangu ve le ku tleleni kaya vanhu loko va ri tintombi nangu vatswari va masiku lama a hi buleni andzhaka leswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ya sesilile lexi a ni xi tlangaku xa hlwela a ni swi tivi ku ndleke yini ni khomeleni n'wana mani kambe ni le ku teni hi ndlela leyi a ni tivi ku mani nga xitumbeta laha mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Pet tinhlokomhaka ta mahungu tiyime ndlela leyi nhundzu ka yi nga ri enawini leyi dyake ntsengo wa kwalomu ka R100 mamiliyoni wa tirhandi yi kumiwa hi maphorisa wanuna a nyikiwa xigwevo xo tshama khotsweni vutomi hinkwabyo mayelana na milandzu yo dlaya vanhu vanharhu va khomiwa mayelana na mhangu yo balesela endhawini ya switakana ya Jumpers mahungu hi xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela N'hweti leyi iya vantshwa yi tlangela n'hweti ya vantshwa va xiviri va milorho vo endla swilo swi endleka lava marito ya vona ya yaka emahlweni ya twala hambi va nga ha ri kona vumundzuku i vantshwa Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani va ka hina hi vanhu vakulu ne ya swa tiveka sweswo hi vanhu vakulu hayi ku ze ku va xihundla sweswo hi ve vantshwa malembe man'wana sweswi n'wina mi vantshwa ene mani mi byela a hi mi jelezeni kumbe mi vantshwa a hi mi jelezeni a hi zi mi vondoka ni lava ku vulavula na n'wina ni tlhela ni vulavula na lava va nga mitswala ku njhe mina mhaka na vumundzuku bya tiko ra n'wina xo sungula mina mhaka na vumundzuku bya vana va n'wina vana va n'wina va le byaleni siku rin'wana na rin'wana ra Xikwembu musumbunuku ku fika musumbunuku a ni 14 mani leyi ku nga na thangi leyi
i 14 man Rastemba hi sonta na majambu la a ku fane ku pfukiwa nampundzu ku yiwa kwini ku yiwa mintirhweni ku yiwa swikolweni hey voyi holo hi leswaku a na ku vula ku a va ri kwihi kambe a ni famba hi patroliya a hi kona ntsena xivutiso i ku mina mhaka na vumundzuku ni lava ku dokodela John ni lava ku ni mi buka kwala moyeni ni ta mi fonela hi kota ku siku rin'wana hi kuma nkarhi hi ta hi ta vulavula futhi na vantshwa ku kuna ma swi tiva ku loko mi nghena ka timhaka ta swa masangu ma ha ri vantsongo ku na switandzhaku handle ka ku biha mirini kumbe ku bihisa mirini handle ka mavabyi ntsena se vulavisisi byi komba ku vantshwa vo tala sweswi vutomi bya vona byi le ka sikisi byi le ka timhaka ta swa masangu byi le ka timhaka ta minandzi ku ya hala mi vuya un'wana tshama swi tsala ka xin'wana xa xiyenge xa mabulu a ku loko u nga tlhogomeli Afrika-Dzonga nga ku phaphara yi na malembe ya 40 i ri ha nchumu wo vona swithombe swa ku a hi ri hala ku hela ka vhika a hi ri hala ntsena ndava hi bula va ka yini ndava hi bula nomboro hi leyi 0860 002543 vamhani vantshwa babava hi malembe ndzhaku a ni tivi ku vukhale na vuntshwa byi hambana kwihi malembe ndzhaku a ni nga ta fika mina kaya na hambi ni ri mudyondzisi ni nga se va na nsati a ni nga ta fika kaya ni fika ni nghena ni ku ndhawini a kaya mi ri ku ndhawini kambe sweswi loko vuya na ntombi i ku fasa ni fasini a swi nga ta koteka sweswo kambe sweswiwani mi vatswari n'wina vatswari mi swi pfumela i yini swi mi fikisaka ka xiyimo xa muxaka lowu i yini swi mi fikisaka ka xiyimo xa muxaka lowu a hi buleni va ka yini ni lava hi bula hi yaleyo mhaka 0860 002543 loko ri va mi lava ku vulavula hi yona swi nga antswa tlanga tinsimu hi nge cinci hikuva vantshwa hi fanele hi vulavula hi mhaka leyiwani yi na nkoka ngopfu hi ku hina tanihi tiko hi ti langutela ku hi va na vumundzuku i vantshwa va hina lava nge le ku heleleni ka tinyawupe lava nge le ku heleleni mbangini vantshwa va ntsanana va le ku laveni na sweswi swi nga va pfunaka ku va le ku kucungeni madleke va le ku ntenini vantshwa wo sungula hi loyi ni hlekani hayi but njani pfukeli papa minjani na ku vulavula hi mali ka leya makurisele ya vana na vana ku rhandza swilo hi ndlela leyi loko mina ni kula okay milawu yi ri kona loko hi tirha a nge loko ni ya xikolweni huma xikolweni ni ku ni ya dorobeni ntirhweni loko vanhu vo ni kuma ni nga ri na phepha ra le xikolweni a ni ya jele kumbe a va bayisa mboko xin'wana lexi xi karhataka i ku n'wana loko a kula kwala ka age ya teenager va na energy leyi va fanele va yi tirhisa ka mitlangu ka ti-competition to karhi leti va fanele va kuma vuswikoti vutshila loko va kula na byona va tokote swo karhi leswi nga ta va pfuna ka mundzuku se hikuva a ka ha ri na mitlangu ti-competition leti ti ri kona ta ha ri kona energy liya va yi tirhisa ku ya mabyaleni and then va onheriwa future se loko a ku ri ku laha ku ri mina street kid a xi nga ta va kona street kid xa ku sungula xi nga ta va kona vana lava va kumaka la ndleleni xikolo sweswi loko ya xikolweni a va tisa mali a fanele ku maphorisa va pfumeleriwa swa ku either force leya ya ku ba mirazela a yi kona mara va sindzisiwa ku
va xikolweni hi nkani hikokwalaho ka yini se mi kha mi susumeta mhaka leyi mi yi susumeta kasi xin'wana xi nga xi susumeteriwa maphoriseni mhaka yini hina vatswari hi le kwihi loko xiyimo xi te tani n'wana loko a nga ha ri kahle nhlokweni a swi kota ku loko u n'wi hlamula a ku hlamula hi ndlela yin'wana ize a nga vi kahle hi mhaka yini i sungurise yini ku ya a nga vi kahle swa ku i sungurise yini a ni ri n'wana la kaya u nga n'wi khoma hi ndlela leyi laha fambaka kona ku na swidzahadzahani leswi a swi dzahaka swi n'wi humesa endleleni ivi loko ta u vulavula a ku hlamula leswi a swi lavisaka hi swona se loko ku ri na loyi a tivaka nawu na tsundzuka mina ndzi la kombela maphorisa ku va chavisa n'wana wa sesi wa mina hi ku a la ku tlhongela mukhegula a kaya mhani va ku a va suki ku sala yena na girlfriend se ku loko mina no n'wi hlamula se hi ta holova nemetwe papa mani twa van'wani 0860002543 nongonoko i Africa vuwa vulavula ka Munghana Lonene FM hey un'wana i ni rhumele video yin'wani yi ve yi ni tsanisa va ka hina mi nga ni rhumeli swilo no kombela va ka hina no kombela mi nga ni rhumeli hi ku i ni rhumela video leyi ya tin'wana ta ti-podcast vasesi van'wana vambirhi ve le ku ti cineleni hi xintima xa hina va mbalangi hi xilungu va mbarile hi xintima va mbalangi ni vula ku loko okay hey 0860002543 nhlekani hi mamukeri laha le ka Munghana Lonene FM nhlekani hayi botsat minjani buta mina hi pfukeni ngovo hayi pfukeni ni kombela ku yi khumbanyana mhaka leyi but ma vona mhaka leyi ya vantshwa botpet na mina ri muntshwa mhaka leyi kahle ku vana lava yi sukela ku vana lava va nga ha biwi xikolweni mhaka ya kona yi sukela ku kwalano ku vana lava loko va ze va nga ha tshinyi kusukela xikolweni va onheke kusukela kaya ku ya fika xikolweni loko se hina va hi tshinya hi ri vatswari a ha tshinyiki so na ku ti endlela loko se hi fanele hi huma hi famba hi ya mabyaleni hi famba hi karata vatswari na vusiku hi nghena vusiku hi ti endlela leswi hi ti endlelaka swona hi dzaha swo swidzahadzahani leswi loko va hi khuza vatswari a hi khuzeki botpet mhaka leyi onheke kusukela exikolweni botpet loko hi nga ha tshinyiwi mi swi hleketa kahle leswi mi ni byelaka swona no i ntiyiso botpet mi va ntiyiso ku tshinyiwa nkarhi lowu a ha ri xikolweni a hi tshinyiwa a hi lulama kasi mi vana va xikolo n'wina kumbe mi vana va vatswari no na loko hi ri vana va hi ri vana va vatswari botpet loko ku nga ri na nawu a xikolweni ku nga ri na nawu a kaya so a ku na xi lexi hi nga xi endlaka hi to hambuka hi n'wana i sungula kwihi ku dyondza kasi i sungula xikolweni kumbe i sungula kaya i sungula kaya botpet hikokwalaho ka yini n'wina mi ku nawu wa le xikolweni hi wu nga tirhiki no a ni ma vona nawu wa le xikolweni botpet loko mo ma languta loko sweswi va nga ha tshinyeki sweswaku a ku biwa nawu lowu wa khale sweswi loko ku ri nkarhi wa sweswi ho fika hi ti endlela hi ku a swi tiva ku a ku na xi lexi hi nga ta tshinyiwa hi xona va nga ta fika va xona hi to ti endlela sweswi hi ti endlaka swona a ku na loyi a nga ta hi tshinya ma ni twisisa a ni mi twisisi mhaka ku vulavisisi a byi vuli swona leswi n'wi mi vulaka swona hina ho ti vulavulela makwavo hina va hi endla vulavisisi byi komba ku swa nkhavi a swi tirhi mara swilo leswi ya botpet swo swa khavi loko u nga tirhi mara se hi swi onhe swi swo tala hi ku mara a ku lulamisiwa nawu a wu famba kahle hi nkarhi lowu ma twisisa so sweswiwa a ko ti endleriwa n'wana na n'wana wo endla leswi a lavaka swona loko a xikolweni loko vo famba hi landza mutswari n'wana a nga hati wo ti ya fika a ti tshamela kwala ti tshamela kona a dzahadzahani sweswi loko o onha a ri xikolweni xikombiso botpet va ku landza mutswari i tanaye a we a tshama le ka munghani wa yena loyi a nga heta na vhiki a nga yi xikolweni a tshama swi ze swi heta na n'hweti a nga ha yi xikolweni mi n'wi vona karhi a jikajika ni va mutomboti kwala malokixini so swi fika swi tika ko kwalaho xiphiqo hi n'we vatswari leswin'wana hinkwaswo mo vulavula buti wa mina khesiti swinene tlhelo rero mi nga ta na rona mi le ku kuriseni vana va n'wina hi ti-bluetooth loko mi kha mi kurisa vana va n'wina hi ti-bluetooth swi fika kwani kumbe a swona loko ku ri ku a swona ni byeleni leswi nga swona 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ni vula ku fana na video leyi ni nga rhumeriwa yona laha a ni ali ku tsariwile laha ku munhu loyi a vonaka laha i fanele va na malembe ya 18 ku ya henhla mara ku swi ta ku yini swi pfuna yini that's why ni ku hikokwalaho ka yini hi tsakisiwa hi byala na timhaka ta swa masangu na swipyopyi hi ku angarhela
hikokwalaho ka yini hi nghenisa hi yini kwalano sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi ni vulavulaka na n'wina ku ka ha ri na vantshwa lava loko vantshwa a va se fikisa na 40 kumbe a va se fikisa 35 kumbe 30 mara swona sweswi swa masangu va swi lavaku ngopfu va fane va lava swilo swo famba va nwa va timitsu va tshova va mita swilo hi mhaka ya ku a ku hi va ka hina va ha ri va tsana na va titana a hi buleni va ka hina na hi loyi wun'wana ni hlekani ahe botpet minjhani hello botpet ahe mani minjhani loko vulavula n'wina ni vheni ya hansi hi pfukeli minjhani mani hi pfukeni botpet swa vava hayi ku hina vatswari a hi vulavuli nchumu na vana va hina mina vana va mina na vulavula na vona mara ni na n'wana wo mfana matiwa a ni swi tivi sweswi weekend a ni ye kaya a Phakameni a nga tlelangi a kaya ku ri ku yindlu yi ya yini hi le ku busy hi le ku lunghiseka yindlu yi tshwini hi bokisi ra motlakasi se hi busy ni n'wi kombele kahle ni ku ni kombela ku nampundzu ni tivela hi lava hi fane hi pfuka hi penda yindlu botpet pfuka a fambini na madyambu a nga vuyangi loko se a ta ni fowunela hi vo masikisi a ni byela ku ni le gedeni i le gedeni i huma kwihi ku ni ku byele ku i tlela la kaya uma a byaleni se botpet n'wana loyi ni vulavula mi tshama na yena a ni tshami na yena sweswi hi sweswo xiphiqo xexo botpet swi ni vavise ngopfu hi leswi swa ni vavisa amoyeni na sweswiwani i ncini xi ndlaku ku mi nga tshami na yena ni le ntirhweni nkuluku i na 28 ni vula ku loko a kha a kula mi ri kwihi a mi kula mi ka mi tshama na yena ni tshame na yena ni va kurisini hinkwavo va ri vanharhu ni kha ni tshama na vona full time se loko se ni ta kuma ntirho swi kuma ku u tshama na mhani a kaya se mhani va lova loko a sungula ku tshama a ri yexe kaya a ri na malembe mangani a ri na 23 a hetini xikolo a hende na matric a ha ri kahle ivile a ha ri hansi ka kereke leyi ni nghenaka i fikini na kereke sweswi va ku papa yena yena va lovini hi 2017 sorry va love hi 2017 se ma swi vona ku 23 a ri nkulukumba a ri na vutihlamuleri leswi nga nghenisa la ka xiyimo lexiwani ni tshemba ku i tichomi hi ku i ku ya kuma ntirho Alexander i nona ku Alexander a se a onhekini byala ma ku tiva mara musa Alexander a ni ku tiva ni tshama niya yena a ye ka malume ya yena i va kuma ntirho se i ku ya onhekini botpet i ku ya onhekini kwale se a ni swi se sweswiwani a nga tirhi ne wa tirha i tirha Shoprite wa tirha mara a ntirhweni wa ya yena loko a za sungula ku bikhoma hi 1 ya chayise sonto i va ya ntirhweni swa ni vavisa ndzi na ha ri ku swi tivini sweswo botpet tolo n'wana wa sesi wa mina i teke n'wana wa yena video wa 5 years a n'wi khomise a kha n'wi nwisa biri hi leswo ya i na malembe mangani n'wana sesi wa n'wina u na 27 i le ku nwiseni n'wana wa 5 years n'wana wa 5 years a Brandfisher se ni vuye ni va fonela tolo ni va chingele ngopfu ni ku loko ni endla n'wana loyi sweswi wa 5 years n'wana 5 years ni n'wi nwisa biri a ha ri ntsanana so mi kha muku maseve xi kha xi pfumelela va kha va xinisa va ku i dakwini ka maseve hi leswo loko mi hleketa yini mi hleketile swa ku mi hleketela n'wina loko mi endla n'wana wa 5 years swilo swo fana na leswiwani mindzuku mi ta pfuka mi hlamala hayi leswi tiko leri n'wina leri hayi tiko leri n'wina ni mi twirise swomene inkomo i Eunice wala break inkomo Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani swin'wana hi fanenge hi nga swi rivali ni ka ni chingani ku tani ni ku vantshwa va hina hi nga rivali yin'wani mhaka hi leyi vantshwa vo tala va tirhi vantshwa vo tala va le hansi ka ntshikelelo lowukulu kun'wana va nghena ka swiyimo leswi va kha va ringeta ku lata huma kwalano se swi mhaka mi kwihi se swi mhaka i van'wani va lava hi talaka ku va tirhisa kwala ka nongonoko walowu ku pfuna loko swiyimo swi teta ni ta va lava kambe sweswi na ha lava ku twa n'wihi va ka hina hi ku na vana phela loko sweswiwani kun'wani mutswari loko a ri ha nchumu a va n'wi yingiseli
ani loko ri na nchumu wa ta byingi n'wi byela ku ni nge ku xaveli basikiri loko nga handlini se loko ri hava na xo xava basikiri i ta n'wi byela ku yini 370 loko yi fane yi nghena n'wana ku rhumela 500 a tlha yi reversa ivi 370 yi nga qualify just ku ndlela ntsena ku va ku dyisa mbitsi I'm kidding n'wana mingiseri nhlekani khalanga mani stressa man na mina no mi avela ntshikelelo lowu ni hlanganaka na wona hiko sweswiwani a ni ka ni komba ncindani laha un'wana ni rhumela video yin'wana ya viyada bya viyada ni swi twile mi khe mi hlamusela khalanga a ni vulavuleli ku lulama ni vulavulela ku kombisa leswi ni vula hi mhaka ya ku vatswari hi le ka swiyimo swo hambanahambana se mina ni ta fana loko mi ri laha Giyani laha loko va na bodo yi nge Polokwane loko mo yi landzelela mi ta fika mara yo a yi se tshama yi ya Polokwane bodo leyi yo vula ku Polokwane kumbe yi ku xitandani se na mi ni ta endla ni ta hundzuka bodo sweswi ni khumbinyana ya timhaka ta ku vantshwa a ve le ku tirheni a ni la ta yi kandziyela ngopfu mara i mhaka yikulu ni la ku ta yi hala ka ku kurisa vana ni tshame ni holova na un'wana wa makwerhu wa mina hi hala ka vamhani mi kuma ku loko wo va na nkateko xikwembu xi ku nyiki vana vanharhu ivi lowun'we loyi a nga endli swona mara a kha a dya a xurha se ko tala khalanga kun'wani hina vatswari hi hina va makuma swi vupfile mpimo wukulu wo pima ku mutswari i mutswari i ku kota ku lulamisa n'wana loyi a endlaku ku famba a cina tambayi swi swa mi nga swi vula hinkwaswo ku onge ku swi famba mahlweni ku nwa mabyala mara ku na lava swi tivaka ku swi endliwa hi yini vantshwa va ku banse va famba va cina tambayi na hina vakhalabya van'wana hi tlhela hi swi promota hi tlhela hi hlangana na vona kwele hi cina na vona kambe hi leyi mhaka loko mo languta timhaka ta vantshwa mo ni tshika leswiwa swa vava ko va mhaka leyi ingaku i ntungulo wa onge se hi le ka nkarhi lowu wo muntshwa wun'wana na wun'wanyana hi xitalo xa vona loko ni ku hi va makuma swi vupfile hi tala ku ti nyika nkarhi hi vulavula na lava twaku loko i lata ku hundzuka malume wa mampela na mutswari kuma lowu vengi loyi a nga twi i tshama na yena a ni nga vuli timhaka to ba because ti na switandzhaku mina ni tala ku vula leswi ka maxaka ma mina na tindzisana ta mina because ni nge swi koti ku vulavula ingaku le ka xikundzu swi tshamisekile swin'we ni ti vutisa ni ri hemfo loko un'wanyana mujahana loyi i nga nghena na yena ka mayeke a ri na movha a tlhela a ri na naksani i nga ni hlamuli ku i katekile ku yena i kumi ntirho hikuva yini a yile xikolweni se ku na nkarhi wun'wana hi fanele hi va komba ku hundza leswi va swi vonaka ku a wu swi laviki na wena mara loko u ka i nga yi veki kahle a nga ku hlamula ku no i nga ni fanisi na luya a nga katengaki ku fana na mina kun'wana munhu a tlhela ku byela ku ni loyiwile se a ni na ku dzika ngopfu khalanga kambe lexi hi fanele ni hetisela xona i ku vula leswi vantshwa va hina handle ka ku vulavula na vona hi ku ni tshemba ku van'wani ha vulavula a ni ri mina na vulavula a hi tekeni vatswari lavengi mina vulavula ni karhele a na ha swi tivi ku ni ta ku yini a ku tina moya lowu nge na a wu swi voni ku dyambu ri xi tlhelo leriya u nga swi kota ku leswi i nga na certificate i ngo lo chuchululu i ncini lexi hi nga vulavulaka hi ku va ta ku byela vo NYDA swi frustrate ngopfu swilo leswiya because i to vona i nga ku swi tirhela na va nga connected mara vumunduku khalanga mi muhaxi mina ni leswi ni nga xiswona a swi endli ingaku ho bomba hi la ta vula ku laha ku nga na ku navela na ndlela ya pfuleka mara ku na loyi a ha ri hava ku tshemba a nga lo chuchulo a ku xikundzu wa jamuka sweswi hi ku yena i vona ingaku na vana va yena swi famba kahle a hi swona ntsena hi le ka ntshikelelo wa ku tiko leri loko vantshwa lava hi va vonaka mina na n'wina hi se teka statistics kumbe hi tekile ku 60% ya vantshwa a va tirhi kambe leswi va nga tirhiku swi vula ku hi hina vo hetelela ku va na vumunduku lava va nga sala va ta swi kota ku tshika swidyanadyanani va kota ku aka tiko leri loko ho fafazeriwa hi dumu namuntlha hi fetetela hi ku hwi va ku a ku sali vantshwa i ta huma murhangeli kwalaha xikarhi na swi nge olovi a ni swi tivi ku swi lava yini kambe xiyimo lexi hi nga ka xona xi bihe ngopfu kambe sweswi a hi jambajambeni nongonoko lowu nhlokomhaka leyi mi yi tisi khale khalanga loko no leha ka tibuku ta mi leti ni tsalaka tona ni ka tinhlokomhaka ta n'wina yi tshama swo boha yi tshama yi khe yi vuya hi ku hi leswi hi nga langutana na swona masiku hinkwawo mi swi tiva kahle ku vhiki leri taku mavhiki manharhu mi nge se hela ku ta va ku manyukutiwa na ya vuhosi kwala phakati
ku ta va ku manyukutiwa na ya mapatu kwala xikarhi mina ni paka rin'wana khalanga sori ku vula leswi ku mina hambi no famba namuntlha a ni ri va ni hetisa a ni swi tivi ku ni nga alela yini ku fa hi ku a ni luzi nchumu loko i pfula TV ve un'wana hala Cleveland i ya yarile vanhu va 12 mina manano swilo munhu sweswi hi hanya ka misava ya njhani kambe mi ta ka vantshwa ku la hi yo nhloko mhaka leyi vumundzuku bya hina vana va mina loko mi nitwa n'wina vantshwa tivutiseni ku loko swi te tani hi ta ku yo mani ikhonomi ya tsekatseka ha swi tiva sweswo kambe hina hi navela ku endla yini nkarhi wun'wana i navela ku pfula bindzu hi hava na a va pfarile tindlela kambe Chauke dokodela i ri la hambi vo pfala xikwembu xa pfula hambi munhu a gogile na ku mintolovelo leya ya ku mintolovelo leya ya ku n'wemela ku pfuniwa loko mi sungula swilo a nti yi suka kwihi ku vanhu a va sungula hansi munhu a tibyalela ngadeni a xavisa miroho kusuka kwalano a sungula ku xava leswiya hi mali leyi a nga xava miroho kusuka kwalano a sungula ku ya xava basikiri kusuka kwalano ma swi vona yi mani ni byela ku hatlisa khalanga ku na vhengele rin'wana ve ri le ka Mathunjani a ni va consultangi va nga ni dlayi ku na vhengele rin'wana ve nge hi le ka Mathunjani kusuhani na Vongani ku na basikiri a ntilo ku vuloyisisa sweswi ya mukhalabya Mathunjani leyi va nga sungula hi yona ku famba va kha va xavisa swilo namuntlha yi tswari khifi namuntlha yi tswari vhengele na swin'wana se hina hi lava leswaku a ni ni vulavula na n'wana wa mina wan'wanyana a vula ku tsala na ti-business plan hileswaku a ta rhumela hambi mo teka 10 million va ku pfu a hi swa wena swilo leswa wa ta hakela xikweleti kun'wana hi fanele hi sungula hansi nimetwini hikwalaho ka ku hi sungula hansi ntwe un'wana muntshwa a kha ku hi sungule hansi i sungule hi NSFAS ni swi twa kwala mahungwini ka xitichi ku hela ka vhiki a ku hi sungula NSFAS mina loko se kota ku taka NSFAS i ndla bindzu swi loko a nga fanelanga yi kumile NSFAS yaleyo swin'wana mi vulavula ngopfu ivi mi hetelela mi va nga swi vulavula a hi hetseleni lava nhlekani khalanga na nkarhi vhewu su ti fambelini na mini la ka teka vana va mina mara wa ha ri kona hi yeleni mi rini vakwavo khalanga ni ku twa kahle mina mutini khalanga ni nge pfumeli ku ri mfumo wu ni tekele vuxinti bya hina ku ri a ku na rito leri ngo ri swi swa khale swi herile a swi helanga swi swa khale leswiwa ku ri mutini ku la ku byela n'wana ku ri loko lexi u nga xi dyeki lexi ni kumaka ni xi dya mina u nga xi dyi lexi ni kumaka ni dya xo dyani wa ni twisisa khalanga so vana lava ku ri a ya rhwala tibiya vuya na toho jarideni ya mina twa mhani luya ku ri u n'wi khele gede a n'wi byela ku ri munhu loyi n'wi byerisile na muti munhu loyi a sunguli muti loyi a nga wu sungula kokwana ene a wu dyohanga loko n'wi byele tani ku ri famba u ya sungula muti wa wena u ya sungula muti lowu wena u nga ta ku ri u yima gedeni ku ri n'wansati pfula gedi na koho n'wansati a ku na n'wansati loyi a nga ta pfumela ku ri u n'wi siya lani wa vuya nampundzu a ku ri i n'wanuna leswiwa miti ya ko u yi vone nga tiyanga hi swo swa ku ri ya mina ni n'wanuna ni fanele ni ya tshama byaleni n'wansati a ku landza le byaleni i joyini a khona khalanga leswi mi swi vulaka i ntiyisi ngopfu ku mikama yin'wani vana lava hina va hava ti-role model hi mhaka ku va bava na va mhani hi tshama hi lo hliki hi tshama hi ri swiseveseveni hi tshama hi ri kwihikwihi a ka ha ri na munhu loyi a n'wi navelaka ku loko a no fana na swimanimani ni khalanga u la ku vula ku ri loko khalanga loko u nga kula hi risa tihomu loko n'wana wa risa tihomu a vuya xikolweni a risa tihomu ta vo joyini na swa khale u tshama u vulavula leswo vhiki ra ku hela u vulavula leswo ku ri kanti leswo u teka vanhu le kwini hi kacha munhu mara vana va ri kona jarideni laniwa wa ya xikolweni vuya na we khala ku huma koko kwalano nimetwi a hi kumeni mahungu ya misava nongona ka nongona ka humeleso incindani Eric Mabasane Khalanga Pat Mathebula se silele lava tata ku lo sala ntsena siku rin'we leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula xana a wu swi tiva leswaku khapu ya misava ya FIFA ya nan'waka yi na 48 wa swipanu na 104 ya mitlangu game mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na